Pini kecengsi arsik jit lapan sordaga beta angton penarjikta. Biswanath alongri gohobura havar pini wasik ni paikre trokarni dubia ponchait kaparlo prekjam alongri along COVID-19 ake so asat lang kenasai kedeng pon. Bangsa saya along dubia gaw ponchait amepi snigda gosami lapen gohopur health department along claim bang pu bang piatum rapchitadun puta birta ripdun long. Pini adon to arsik jit lapan sordaga beta angton penarjikta. Pini wasik ni paikre trokarni Karbi anglong alongri Hauraghat police station kaparlo Bokolia Ghat ahawaramikar corona keso kelong inuta bang pu kichitanga bang arpum langroya kungalon kelong pon. Kitilot abang pu corona keso ajok nitom home quarantine sido lapen amen ononto kalwar puta birta riptun long. Adon to pini arsik jit lapen sordaga beta angton penarjikta. Gohopur along ri Sotrong gaw panchayat kaparlo Sotrong mas gaw along pini wasik ni paikre trokarni check adalong rubraya jok scooty ke bek banghini atum dolongarum klochok kachingkoi banghini ta ahir eng tangra gajok areng ahu sodaglo puta hadagara atum pen birtana pachini dun anparta hadagara atum ferangke afan na pachini dun atengke Gohopur town pen tebokhet lo sita bangso adelong aningkan wangta kasilam ni ajok aladak aratum jungjung akhi adat pensi check adelong selam bom lapen anparta sarkar afan abatai batai la bangso adelong kasilam ji afan chuning rilo sita sarkar pen thanga kera pipon pe puta akoi pipon মানে কি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মোৰ নন্দাৰ আৰু তাইৰ বেমাৰ হৈছে বুলি ক'লে কম আহিলে তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ড ওলাই গৈছে ওলাই যাওঁতে মানে ওলাই গ'ল এই দলং আহি পাওঁতে মাজত হেৰি যে ভাঙি পৰিলে আমি পূৰা চিঞৰি আহিছোঁ তাৰপিছত এটা মানুহবিলাক আহিলে ভণ্টি এটি আহিছে হেৰি কৰিছে তাৰপিছত যেনে তেনে বচালে আৰু স্কুটিখন যেনে তেনে হেৰি পাৰ কৰাই লৈ আনিলে এইটোৱে আৰু কিবা এটা হয় এনেকৈতো টাউনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আমাৰ হেৰিটো কিন্তু সেই গাঁৱৰ বুলিয়ে নে কি নে পঢ়া লিখা নহয় গাঁৱলীয়া মানুহ নেজানে বুলিয়ে হয় নে কি জানো এনেকৈ কৰে বহুতবাৰ হেৰি এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত মানে হেৰিও কৰে দেই মাটি খান্দিও লৈ যায় বালি চালি খান্দি লৈ যায় হেৰি তাৰপিছত মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা অৰ্ডাৰ আনিছোঁ বুলি কয় আৰু এইখিনিতে খান্দিব মানে আমি যদি গাঁৱৰ মানুহবিলাকে যদি কওঁ তেন্তে বেছি ওচৰলৈ নাহে দূৰত গৈ খান্দিব কিন্তু যেতিয়া মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাক নেদেখে তাৰপিছত এই দলংখিনি এইখিনি তাৰপিছত কিবা ক'লে মানে আমি দিম নহয় পইচা আমি বনাই দিম নহয় এনেকৈ বুলি দলংখন ভাগিলে আপোনালোকে অহা যোৱা কেনে কৰিব আমি কি কৰিম আৰু কেইদিনমান থাকিব লাগিব চাগে তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মিলি যেনে তেনে বনাব এনেকৈ টেম্পৰাৰী বনাই আছোঁ টেম্পৰাৰী যেনেকৈ Puthara duntu arsik jit lapen sordaga betanang litum angton pen arjikta non malam pirte adang corona abur kijum pora porahut radatum choklem longle chodam longle penang ando lahe kecholong le aradatum afan matha ponsi langfer MSC saram sing timung ahin pen Bokolia municipal board arlokedo ward number 2 aradafan sangron ponlo labangso sangkeron pon amelong Bokolia municipal board chairman Hamsing Teron vice chairman Anita Das Bokolia Lamps chairman Indra Tokbi vice chairman Khitish Sharma ward number 2 ward commissioner Miniki Ingti atum pen chenglok penang an ke thekiding atum chetongdon Pini sangkeron amelong kaddo kawe don pharo phira phokep sose aim to nafan sangke joy ron ponlo Saya bini yang itu ada nomor 2 sanglong sang kiran pom ke only la ration card kabe itu man kiran pom sama ma kado kabe man ketan pom রেশন কার্ড কিন্তু la pen kabe la hinia section banda kiat lo ane রেশন কার্ড ke do tumke la রেশন কার্ড atik lojan bang delong ateng la so ateng along si lin cap si padun juilo ala pro la dilar produce la si la রেশন কার্ড kabe tum an hanke nonason si pinikata we rat afan covid protocol ateng pen mani si la so ateng si anutin afan sang lin cap padir pondo tasi ration card kido tunta long lo ration card kage tunta long lo la so sang kiran ke la so ceklo tadi ma kelang bilang ani tami ram pom la ke no covid juje tik ke long bom po tiklo yon joni la juje ta tiklo yon ke nikangan kin da long ver po la covid akiso itum pajumu netik ke rata tum sundaji po la sirat pan piver po tiklo jon bangka Pini adon to arsik jita betang ton pen arjikta Mekri Meklang pen Karbi Anglong Autonomous Council ASIM tuliram rong hangaphan keso kachelang ja phan pura kerap kachohang Bitung reng thama constituency ka parlo kutipi rongjangmi
rupohi bepi abang phi ningkan ke thom so se tang lo keso bonta keso ke ba thu bom ajok thangnat kachelangji aphan abedat lo longle phelang bi chainong anta chejor lablo keso kachelangji aphan pura non keso kelang bom adim lake hojai HAMMNRC hospital alongsi langbom operation nangji pusi doctor atumpen thanpon lasi man kedo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan nangrap dun thapusi choniri parpon Dator pen almost singti report Biswanath Karbi live Pini adun to arsik jita birta angton pen arjikta Jaipong Lems Cooperative Society Limited along puthot anam ene pin pen sangkeron pon Pini vosik ni phai great trokarni Jaipong Lems Cooperative Society Limited along anam ene pin pen ration card kavia bang phubang phia tumaphan lockdown apartment sangkeron asai dengpon Nonapor lockdown ke do koga jok ke ongdung arada tumke beha bepar ka choklem ka chodam sitame akatura do koklo la pusana akatura ke do koga jok sarkar pen anam ene pin pen along tin lems along sitame sangker paron asai padopon la pusam tak taksi langhin constituency ka parlo Jaipong lems along ta wo signify crepli pen ronponsi pini great truck Arnian ration card kawe abang pu bangphi bang phar phos ase atuma phan sang lin kep keron asai labangso achiklo pharman ke kanghapon labangso long sarkar pen ke pathik bon aron arkan ke si abang putin sitame angho dip mate max lapen sang en pon pe aprang covid-19 sitame satlang chen pondo labangso satlang ken pon lake Jaipong hawar along kedo Jaipong MPHC doctors atumpen cherap chitoduno la pente labangso dogmoka police station atum sitame cherap chitodun pini bangso asangkeron along covid-19 satlang kenpon atenke banghini ke covid positive la pente home quarantine kedonangji posi pin khadun halapu Jaipong Lems Cooperative Society Limited amaipu thengkur sing terang nangapachini do natenke pini pen nithom kepleng do card kavia tuma phan sangkiron pon lapen tep pen up pen ke niltum Jaipong Lems Cooperative Society Limited along members don atum pen chingwai pen Jaipong hawar along ke do tekok tiki arada phan lakha pon pen alang lituma phan sitame ahem an pale dam pen sang akerap ke pipajer damasai sitame dengpon poposi betana puchini don langhin pen sarpang ringti katha reports Biswanath Karbi live Pini adun to arsik jitla pen soda ga betang ton pen arjikta kedam tang jang nia chiklo ni phai inkoi rai hiniarni nogaw long ri roha along sumila rong hang pia phan chorang rem da api apran karmuda ptak pini vosik ni phai great trok arni Karbi Anglong Hamren Deputy Commissioner asai hemalong adun to hearing asai ke papon bangso asai long Karbi Students Association of an all Assam Students Union pen chenglok hamphang asong atum pinpur alo pari dengdon pini adun to aparman kang nipot hearing asai aputak mate karlitang sumile rong hangpi alam ki aputak kopisi chengwai pono arjuk sinan ti আপোনালোকে গম পাইছে এটো আমাৰ সুমিলা ৰংহাম্পিৰ যোনটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ যোনটো ঘটনা হৈছিলে তাৰ প্ৰথম এটা আমাৰ 15 তাৰিখে হিয়াৰিং এটা হৈ গৈছিলে তাৰ পিছত আমাৰ এটা ডেট দিয়া হৈছিলে এটো কিবা লকডাউনৰ কাৰণে আমি আহিব অলপ অসুবিধা হৈছিলে আজি আমাৰ এই সাবমিশন ডেটত আজি উপস্থিত হৈ পেলাই আমাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত তাত আমাৰ ভালেমান গীতা বহুত গীতা দল সংগঠন আহিলে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা উদগম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি প্ৰায়বিলাক যিমান বহু সংখ্যক ইয়াত সংগঠনখিনি আহি আজি তেওঁলোকৰ যোনখিনি দাবী চনত আছিলে উঠাত পিনি আদুনটো আৰ্চিক জেটলা পেন সৰ্দা গাবিৰটা আংটন পেন আৰ্জিকটা অজিত টিছ অফান ময়দাম পিপনেটলো বৰপথাৰ পুলিচ ষ্টেচন আংকাংকে পাৰলো সিলনিজান পেন কিলোমিটাৰ কে থম আনকা হেলো লাংসো মেপিয়া লং কেদো শিকাৰী টিছো আসপো আদাগৱাম অজিত টিছো কে দামতাং ভোসিক নিফাই ক্ৰেপ্লি আৰ্নি আমেথাং বাইক হেম্পেন ডিপুৰ অংশপি কে দাম বমাহুত দিলাই পুলিচ ষ্টেচন আংকাং হাবজান ৰং প্লিমপ্লাম আলং আদা পৰফাই বাজি ট্ৰক সিৰা আচিতে মাপৰ মালম আদু কেকেক আলং মেন ইহুম টেলিকম ডিপাৰ্টমেণ্ট বলেৰো পিক আপ পেন কাছে টঙাজক আহিৰ ইংটাংৰাক পেন আৰিঙা হুসলো আদুঙাৰাই কেথেক দুনলং আতুম টং সেকত পেন ডিফু DMC hospital along keso kapaklang damlo sita areng ahu keso ahir kang tangragajok awi penangji pupen inut ningkeme abang pupen
awi sitame ebong biponlo bonta dordelang pupen kethe kiding klemra pet jirpia tum kachera kacheto klempro aporahut keso abang patan bom pen dimapur an kemisen hospital along kepaklang thuji aphan kepon bomahut towar ebeng achithe awidatsi asangte jutkonglo lasofi aron atang dokok apotsi postmortem upon dipu an chepon thusi kiti tang abang arpum patumi niphai wosi krepho arni anerlo porphai hini apor methanga hemalongsi palesi arni kangsam porphai pli apor karlitang ojiti sofan amethanga hema dungalong moidam bipondo alang likachewoi jui ahut apo apai apiso asopo inut lapen akorte ingjir atumaphan chepamotekanglo alang like langsomepi baptist church along inut kemisen aklem banglapen alangli rengtik akai ahut arna makam along cherap dunpik lapen salat lepik alangli mahangketek lake jangmia chiklo niphai kre hini nengkan pharo sirkepra engkoi koi veplira sirkep alangli langsomepi lp school pen lo charlie chengdunsi dator me school along pen putot assam rifle high school along Kep ang deng chepaun donsi Dipu Government College Science anathu Charlie donsi MSc chepaun dunlo alangli NKBA along Central Choir Karahamse P Memorial English School along Than Bangla pen kaprek arnam asai along lun kilundun along anta cherap chitudun alangli rengbo mahut pusitame chebhong madu benta kawe ajok alangli phan moidam kipiarni Dipu benta pinang anatum chetong donsi chepadi dun rentilo Karbi Anglong Choki Holapen Sonjit Kro reports Biswanath Karbi live. Bilikit Jutsi Aparman Sodak Lapen Arsik Jita Betang Ton Pen Arjuita. Karbi Anglong Autonomous Council Kedo Additional Director Soil Conservation Hills Asai Kamalong. Voreng Ang Hoi Kipi Kachong Hu Aputak. Arona Teng Pen Kapang Saiji Apan Pura Complaint Letter Piatlo. Kerantang Ningkan Surihini Ra Engkoya Ningkan. Kapaklang Additional Director Soil Conservation Hills along Voreng ang hoi kapaklang ponji aphan advertisement kapaklang pondo lasa advertisement along ke junior assistant ang hoi aphan isivet sita afit appointment ki pia bangke banghini aphan pidat lake monji trongfar lapen dipali gogoi atum henlo lasi labangso illegal appointment arona tengpen pangthan petji aphan additional director soil Conservation Hills along Asaipu CR Das Arideng complaint letter pidametlo Jongsi Arona Teng pending sai hai he pulotangte High Court along PIL ki pidamji afansi chesiklo lapen Karbi Anglong Autonomous Council along EM Modurier Dhekial Phukon abang Lason Aronre Asai kachoklem ke Karbi Anglong Loketek Ariso ejang atumapan kelang ropason mandetlo complaint letter pidat sita thangnat akang sai pipon thekte lepote appointment Kechudeng dun banghini lapen officer CR Das aphan tame lamhoi mate FIR kipiji aphan chesik dinglo Pini arsik jira birta pon sikang thonik lok kurwang thu